Għattini konsekuttiv jerġa' jissemma Keith Schembri, din id-darba fil-kompilazzjoni li qed issir fil-konfront ta' 3 irġiel akkużati bl-involviment fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, Vince Muscat u Lahwa De Giorgio. Fil-qorti il-middleman Melvin Thoma reġa' stqar ta' ġurament illi skont Keith Schembri kien imdaħħal u insisti illi lilu lil Thoma provaw itajrulu rasu. Ar minn hekk ir-riżulta li Keith Schembri kien mar jitkixxef mal-imħallef Antonio Mizzi dwar dak li kienu jsejħulu ix-xieħ b'referenza għal Joseph Muscat. Thoma qal illi sar jaf dan kollu mingħand Jürgen Fenech. Il-middleman qed jibqa' jgħid illi ma' Keith Schembri qatt ma tkellem dwar Caruana Galizia, iżda jinsisti li rrid iżomm kelma ta' rġulija u jġib il-libertà proviżorja għal Lahwa De Giorgio, xi ħaġa illi magħha kien hemm marbuta wkoll is-somma ta' €1,000,000. Lil-Lahwa De Giorgio rid inżommhom kwieti, stqar Melvin Thoma, għalkemm f'mument minnhom huma ddikjaraw ġewwa huma ġewwa kulħadd. U spjega li Alfred De Giorgio kien ingħata €150,000, €30,000 qabel il-qtil u €120,000 ħelsu minn Caruana Galizia. Jürgen Fenech kien taħ €150,000 flus kontanti f'daqqa. Matul is-seduta tal-ġimgħa nstemaw recordings fejn jispikkaw il-vuċijiet imqanqla ta' Melvin Thoma u Jürgen Fenech. Hawn għal darba oħra jissemma Keith Schembri, l-ex-Chief of Staff kien lest jidħol fin-nar għal Fenech. Fil-qorti Thoma jispjega li kien imbeżza wara li seħħ l-omiċidju u jispjega li mar jiltaqa' ma' Fenech eżatt malli sar jaf li daħlu fiha l-FBI. Skont Thoma, Jürgen Fenech kien jgħid li Keith Schembri kien lest jaħraqha ħajja lil Daphne Caruana Galizia għalkemm jistqar illi kesaħ meta Fenech kellmu fuq l-assassinju.